Pamirsa kewentenan Sanggar Seni pindah ke Cihna ngadeg nyane parikrama seni ring Bali. Saking sanggar-sanggar seni punika, taler akeh medalang seniman muda sane berkualitas sane pindah ke pengraksa seni budaya Bali ring tengahing alikan zaman sekadi mangkin. Wenten kirang langkung penyuan sanggar sane wenten ring Bali, minakadi sane ngicenin aja-ajaan igal-igalan, tatabuh, gegendingan, teater miwa lukis. Saking ketahipun, wenten sane aktif ngelaksanayang perkanti anggen genah nyolang para angga seni sanggar, puniki kebuatan, mangdane para yowana sane ngemeletin sanggar, pet prade sampun modue kebisan, mangdane kecen selah turgala, antuk mesolah, sekadi acara pemerintahan, acara seremonial turmaning pesta kesenian Bali. Mepeketan sarang perindikan punika, kewentenan sanggar sejeroning laksana yang ketujuannya nih, taler sebisanan mau payung laksana yang tuntunan miwa penureksa, majang pemargi sane sampun kawigunayang. Sanggar seni taler membuat pisan pindah ke pengupaya, sejeroning ngardi para yuana sane medue penguruan intelektual miwa emosional. Mawit saking irike, ake wenten seniman sane presiden ngawinang Pulau Bali kasupring dura negara. Juliana, Bali TV.